nguriya mugore wa naka, umugore ungana na mama wawe ntukwiriye kuvuga nguriya mugore wa naka ngo ameze nabi. Uzuvuga abagore utarashaka gute? Hari uwugira muraho abatarashaka ariko muzashaka kandi mushakwe. Nguriya mudamu wa naka, wowe utagira umudamu ugira n'isoni z'abakobwa mu ngana, none kuravuga abadamu bakuzaye. Itorero ushunze ryitwiriye turi revera waryo. Ubu nyine nimba barakwizeye bakagusengera, Imana nta nenesi zawe ifite amakuru menshi 99% ya pisima izo yakubwira. Apana njewe kirambwira ya Zayoni Rusizi. Ariko ni wumva mabwire kubera ko bavuze ngo barakugura ibisimisi, ayo wiguriye ni make. Abashumba duheze Imana icubahiro. Abashumba bo misi iberuka. Ngo datagira ikiyo we, icawe ninde wagitaye? Nimba uri impumyi uzorinda umukumbi wa Kristo gute? Ukeneye ikiyo c'abandi? Baceceka mushumba ngo urabizi kuri inshuti yanje. Nibatangira kugucecekesha, abashumbaga bataramye mureke tube nk'abababwira muza mubatinyaga ko ndibwiraga nanje. Abashumba haruzuba pasteri akiremerera nta munzana ari ngo ni pastor twimuke nguri pastor. Mubera maso umukumbi. Umubiri wa Kristo ukeneye ubumwe. Umubiri wa Kristo nta matiko ukeneye. Umubiri wa Kristo uri muri itegura ko Kristo azagaruka. Ukeneye inyigisho, ukeneye amahugurwa, ukeneye amasengesho ngo umukwe naza uzaburi tayari. Mubere umubiri wa Kristo maso. Mumfashe umuntu akaza yagejeje imyaka y'ubukuri, tiyagiriwe icizere iwabo mu muryango famille restreinte, tiyagiriwe icizere mu muryango mugari, tiyagiriwe icizere muri communauté rusange, ntiyageza ashobora amasomo akibayo akavuga ngo ashoboye gukorana n'Imana ibera hose icarimwe. Umuntu wageze unanirwa gusubiza ibyo yanditse biri mu makaye, akavuga ngo Imana ishobora byose ibera hose icarimwe, ngo agiye kuyibera umukozi azayikorera. Tiyite kuguhishurirwa amaze agatobanga ibintu iyo abashumba batabaye maso. Akaza afite nk'iminsi ngiyi nzamara hano in semaine, yagarana akamambwira ngo Imana yampaye gahunda. Imana izitanga gahunda s'il vous plaît, ndaza kubivuga neza. Imana yampaye gahunda irambwira ngo ikorari yose ntimeze neza, iwabo ntaba mu ikorari, yaje kugusura nta rwandiko afite, akavuga ngo kwanza nabonye kina mama imwe itameze neza kubera ko atari nyina, ntabe nyirabukwe, ntanabe mushikiwe. Ukamuvuga ngo uko ni kweri uri pastor. Ndeba wa mugabo we ntasoni mfite. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Ngo njewe nzaja kureba pasiteri numara ngo nzamubwira uko nyira nakayagize. Kuritegura. Ninde wagushize muri audite y'imiryango y'abandi? Tuzutanga dime, tuzusenga mu mibyizi, ntuba mwitsinda na rimwe, ikorari yarakunaniye, ngo uzoja kubwira pasiteri. Uzuganira iki na pasiteri kitari umukutano na gahunda z'itorero. Itorero ni umugeni wa Kristo, aho abantu bose bahari bitegura. Yesu karaza, Yesu yo gusanga kwa pasiteri wagiye gushinja mugenzi wawe, Yesu yogaruka
muri mu biro na pasiteri, sinzi uko byogenda, nibibabaho muziboneraho. Umugeni, amen. Hari igihe iyo ubukwe bwegereje neza, amen, bazavuga ngo mumurinde stress n'amatelefone menshi, akagira protokole, muze mumwibutsa utuntu two kuri budget tutarakorwa, ariko aragenda karaji wabandi atazagira icyo azasiga. Mbabwire abahungu bahaye biga, Yesu azogaruka bamwe bataradefanda nyine bagende mu ijuru. Ariko ngo turi mu gusenga, ariko mushumba ngo mushumba ngo azabyina, ariko ngo mushumba ndaza ngo afazari mushumba ngo ariko umugore wewe ngo yaba pastor mutoya ari wewe baye responsable, bene abo ba agent barahaba. Iyo utari maso ukarakarira pastor ngo niwe batumye kandi ataranze kukwitaba muri biro, mera neza kora inshingano. Tumube Bwana utukufu. Bwana sifiwe. Haleluya. Aba agent saba sore gusa, n'abasaza bazaba ba agent. Ariko reka mvuge mpaye ndebi, hariyo badatukwe nabandi bataza kuvuga ngo uriya muhungu noneho abaye gute, ariko ndasoni zabo mfite. Twihera Imana icubahiro. Bwana sifiwe. Haleluya. Ngo twebwe kera ngo iyo twabaye, iyo mwabaye si Bujumbura, ngo kera uko twabonye itorero ryari rimeze, nguriya pastor wanyu mutoya ntiyarakwiriye kuba pastor. Iyo mwari muba ni kurya karindwi, ni kumutakura, si mukiraro mwari muba, ibyiri yakurabizana hano, niwe wari ukwiriye kungiriza, niwe Imana yagiriye icizere, niwe basengeye. Dukuremo amakuru ya kera, tubwire uko abantu bageze bagira discipline, ariko ndo tubwire uko bageze bayobora, uko bageze bayobora iriya siko bayobora hano ni ku muhanda. Ngwishya ngo abiki igihe kuko bari bavuze ngo nagiye mu basaza, abakecuru barorosha. Duhe Imana icubahiro bakecuru. Ngo twebwe pasiteri wacu siko yagezagira, siwe mugifite, singira ngo abo mufite ni bariya. Pasiteri wanyu ndi mwamusizi iyo mwavuye, uwabaye uwanyu nuyu, ni mumuganirize musenge Imana. Ariko timukaza ngo pasiteri wacu ngo suku yarameze ntiyomera nkuriya kuko siwe. Ngo murabona ameze nka Jedeo dusanga curanga wibategereza umwanya kuragera.
Amen. Amen. jewe nzamukorera zamushima zamushira hejuru vuga ibyo yakoze imisinzi igaranye yo kubaho ku isi zamukorera mwitura ineza ye jewe nzamukorera zamushima zamushira hejuru vuga ibyo yakoze imisinzi igaranye yo kubaho ku isi zamukorera mwitura ineza ye. Amen. Imana igumugisha. Amen. Umani yo mikrofoni nizoza nteruza wamufasha wicaye. Mu minsi itari yo kucyumweru umunyeshuri ufite akazi ka minsi yose usaba uruhushya iwanyu nimba uba mu rugo kandi nimba uba muri foyer umenyeshe pasiteri tuzoza tukwatujana. Niba ari umwana mu rugo asaba uruhushya tukaza dukurikira iwanyu batazi iyo wagiye. Amen. Twageze hano kuwa gatanu abo tutaziranye nitwa Bitaho Gedeon ndi umupapa ndubatse ndi umukristo wa Zion Temple Celebration Center tuye mu Rwanda iburengerazuba aho bita Icyangugu mu karere ka Rusizi ndi umushumba wa paruwase yaho. Ibirenze ibyo tuzaganira niduhura hanze y'amateraniro. Nishimiye cyane kugera kandi muri uyu mwanya. Uyu ni umwanya nkunda kandi nubaha. Shimira Imana iteka iyo mbonye uburyo kugira ngo dutaramane n'abantu. Kuva ngeze hano ahantu nshumbitse merewe neza. Kandi abantu barimo kunitaho, barimo banitaho. Bingana nuko bashoboye bimeze nkuko nifuza. Ukuvuga ngo gushumba Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Hari akantu uzakubwira duhe tuganira turi twenyine ariko nimara kugenda ntukakavuge. Asante. Tugeze hano dufite teme iyi ngiyi yo muri Yohana 9:4 ko turaganira gukorera Imana mu gihe cyawe. Tugeze hano twavuze ibihe bitatu umuntu agira bikomeye, igihe cy'ubwana n'igihe cy'ubukure n'igihe cy'ubusaza. Tuvuga ko igihe cy'ubwana ni igihe cyiza ku muntu kugira ngo arerwe, atozwe, yigishe ibyo azakora mu bihe bizakurikira. Tuvuga ko igihe cy'ubukure ari igihe umuntu akoresha imbaraga n'ubwenge n'ubumenyi n'igihe cye. Tuvuga ko igihe cy'ubusaza ari igihe umuntu yishimira ibyo yamenye ari muto,
akabikora ari mukuru, agasaza atiganyira kubera ko yabonye igihe cyo gukora. Ayo ni amakuru yo kuwa gatanu. Turataha tuja muri pause ngo tugaruke nijoro, twaja muri teme muri overnight, muri veye twaganiriye kwegera Imana. Kandi tuvuga kuko iyo umuntu yegereye Imana, Imana imwegera. Turatarama, igitaramo kiba kirekire, ijoro riba rugufi, rishira tukiri muno. Turataha mu gitondo, hareje imvura iragwa, ariko ngo ihite turaza tuvuga n'iryari dukorera Imana. Tuvuga ko ari igihe cyose twakijijwe tukiga tukamenya. Tuvuga n'uburyo 9 dukorera mu Imana. Dusezerana ko tuzavuga ibintu bibiri ku cyumweru mu gitondo. Tuvuga gukorera Imana biciye mu kigira 10, twabiganiriye, twafashijwe. Nimugoroba dusezerana ko tuvuga ibintu bibiri. None nibyo tugiye kuvuga. Amakuru yose y'umukutano nayo. Amen. Ibyo mbivugiye kugira ngo abatarahabaye tujanirane. Nzanganira mpaye ngenda, gusa ntabwo ndi buje hanze. Ariko nshobora kugera hariya. Njya ndirimba, indirimbo ni ziza. Tubona nk'iyi ndirimbo turirimbye, mwayiririmbye nk'ikorari. Izindi ntera mwigana uko mpaye indirimba, kuko sindi umukorari, nayibaye mu gihe gito, nyikunda ariko ntayirimo. Hari ukuntu baza baririmba neza bitonze, wafashwa n'amagambo ukayahenge kuko ushaka, kugira ngo utayahinduye ariko mu njyana wifuza. Murihangana kubera ko hano hashushe nyine tumeze gutya, tumeze guma tugire gutya, nta kundi bimera. Amen. Uyu mugoroba turaganira gukorera Imana dushigikira umurimo wayo. Amen. Ariko mbere yuko tuvuga ibyo, turavuga amazina 5 y'itorero kugira ngo tumenye uko dushigikira itorero ku murimo w'Imana. Ako kantu ni sawa, ariko ntikarenga. Tuze gutwarwa ngo wamugira ukundi. Amen. Wese Imana icubahiro. Niko abantu bamenyereye. Tuzamurira Imana ibiganza. Amen. Mu gitondo navuze ikintu kimwe, ngiye kuganira kitari mu byo twasomye, ariko mvuga ko hari n'ikindi nza kuvuga nimugoroba. Ubwo mzibutse reka mbivugire rimwe, hanyuma dukomeze n'amazina y'itorero. Kuko niba tugiye gushigikira ikintu, tugomba kumenya tugiye gushigikira iki. Itorero ni iki? Iyo dukorera Imana dushigikira umurimo wayo, tuba tubikora gute? Kuko dushigikira umurimo w'Imana birenze kutangamwa amafaranga. Amen. Birenze kugura ibyuma bikenewe, birenze kubona ikibanza. Kuko umurimo w'Imana ni mugari. Turavuga amazina 5 mu mazina menshi itorero rigira. Hari n'abari bamo batarizi. Donc kuri bamutarizi bituma udakora ibyo wakagombye gukora. Kuko iyo uri ahantu utazi ntumenye uko wifata. Iyo uvuye mu cyaro, ngewe navukiye mu cyaro nkurirayo, nigirayo amasomo make yanje mu mujye ejo bundi, izi myaka 20 gusa, hafi n'5 kwibarabara. Ariko indi myaka yose nayimaze mu giturage, mu kiraro, mu mirima. Nkigera mu kwibarabara bwa mbere byarangoye cyane, kuko ninjiye mu modokari ngongere maho mviramo, navuze ko ariho nanirwa kwikingurira, kuko sinari mbizi gukingura imodoka. Byarangoye. Mwebwe mwavukiye mu mujyi mufite amahirwe, baramfashije. Iyo badakingura bari kungeza iyo bashaka, ariko ndashima Imana ko nabyo nabimenye. Ubu no kingura ngasigara hagenewe usigara nyine. Iyo utazi mu mujyi ugira ngo kura wiga ukigirira nabi.
ugakora n'ibitazabikorwa. Iyo uba mu ikanisa utarize, tukora ibikorwa mu ikanisa, tugira umutwaro w'abanyekanisa kuko ubaho utazi. Wo kwigana abantu bazi kwigana ku rwego ruhambaye. Ubu niko abantu bariganye ngo bari bigana n'amasinya y'abandi. Abantu baza bigana, wo kwigana abantu baba mu ikanisa, ugahagarikira, ugasoma ahantu ukabwiriza. Kubwiriza nesinyifipa ko uzi kanisa. Uhagarikira, hari ibindi bigaragaza ko umuntu azitorera. Amen. Turavuga rero amazina y'itorero, tugaruke kuri iri jambo ngo nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri kare. Amen. Buriya umuntu agira ibihe, twarabivuze nanabibasubiriyemo, ariko mu bihe byose, haba mu bwana hari abakereje, haba mu bukure hari abakereje, haba no mu busaza hari abakererewe. Shaka kuvuga iki? Hari abana batangije amashuri bakuze, uko siko nje ndi muri bo. Kuko igihe natangiye kwiga kuri primaire nari mukuru cyane, naringana nyine uko nibutse. Wewe wize kera ukiri muto, wowe ndi wakererewe, Imana ishimwe. Hari abantu bakura nanone bagakereza. Buriya tugira imikurire ibiri. Amen. Tugira imikurire yo mu bwenge n'imikurire yo mu gihagararo, ico bita age mental, gukura mu bitekerezo, na age chronologique. Hari igihe umuntu age mental ni uburyo bw'imitekerereze, chronologique ni uburyo busanzwe. Hari igihe umuntu akura akaba muremure, yaba ari umuhungu akamera ubwanwa, yaba ari umukobwa akamera amaberi, ariko mu mutwe hadapanze. Ukabona umuntu afite ubwanwa, yavuga ikintu ukabura uko angana, wareba uko ahagaze ukabona ni mukuru. Biza bibaho. Tugomba kumenya itorero. Amen. Tukamenya uko ryitwa n'ibibamo, twaza dukora ibintu mu itorero. Bakavuga ngo bano babamo, baba mu itorero, ntibakeke ngo uyu ntapanze kandi adatenze. Amen. Itorero izina rimwe mu mazina menshi twahisemo 5. Itorero ni umubiri wa Kristo. Iyo ushaka gukorera Imana mu mubiri wa Kristo, amen, ugomba kumva ico umubiri wa Kristo bivuze. Umubiri wa Kristo ufite definition nyinshi, ariko imwe muri zo, umubiri wa Kristo ni ubumwe bw'abana b'Imana. Ijambo ry'Imana ritugaragariza ko umubiri ari umwe, ariko ngo ukaba ufite ingingo zitandukanye. Sema haleluya. Ariko urugingo rwose rwuzuzanya na rugenzi rwarwo kugira ngo umubiri wubakwe. Amen. Iyo utazi itorero nk'umubiri wa Kristo, amen, uribamwo nabi, ugerageza n'ibyo udashoboye, ku rugero kuri senya. Iyo abantu batazi akamaro k'umubiri wa Kristo n'agaciro k'ubumwe bw'abana b'Imana, bahinduka aba agent, aba agent ba sekibi, bakagerageza gusenya ubumwe bw'abana b'Imana bakoresheje kutamenya, bakoresheje ubuhanuzi bw'ikinyoma, bakoresheje inyigisho zitari iz'ukuri, bakoresheje ubujiji bwarenze ubumenyi.
itorero ni umubiri wa Kristo, ritegerezwa kugira ubumwe. Iyo dukorera Imana, sema haleluya. Bashumba, ngiye kubwira bashumba, kandi Imana ishimwe ko nanje nsengeye uko ndabambaye nibwira. Umuntu yakoroza abashumba abankoroza, abe nubwo no bandyamye, abe nubwo atoba yamvuze, kandi abubashe nanje ndi muri iyo team no shima Imana. Ariko abashumba tube hange. Ndaza gusoma ibyanditswe biherekeza ibyo ndimo kuvuga. Amen. Uraza gusoma data, witegura uraza gusoma magambo mukozi w'Imana yavuze. Itorero ni umubiri wa Kristo, utegerezwa kugira ubumwe. Ubu nyine nsitaye ngakomereka inori nini, umubiri wanje wose, kubera ko ndi mukuru sinorira habe n'ubwo, kandi simba mbibujijwe nuko amosoza ari kuri cyangwa uburibwe ntabwumva, ariko umutwe wo bimenya ko nakomeretse, umugongo ukagira umugambi wo kwihina ngo ndebe icyabaye, amaboko agahambura imishumi y'inkweto agakura mu isosheti kaza nkoraho, nubwo igikonjo kitakomeretse. Byaba ngombwa tutari benshi kabwira umuntu ngo hahuhe kugira ngo twifatikanye n'ino ryakomeretse, kuko naryo ni iryanje. Ugutwikundiye nubwo noba mfite inzara cyangwa naraziciye, noreba urutoki rwihuse ngashiramo, nanabikoze kare kaba nk'uwibyiringira, ubwenge bugategera ikibaye, ugutwi kukumva amakuru y'urutoki, umubiri ukavuga ngo bibaye nka neza, kubera kuko n'ugutwi n'ukwanje. Ko ndagira icyuya kingana n'iki mfite, ntama ntora moshwari, n'ahandi hose icyuya kirahari, ariko aho mureba cyane ni mu maso, reka mbahanagure. Ubu ni ubumwe bw'umubiri. Amaboko ashigikiye mu maso ngo hamere neza. Itorero ni umubiri wa Kristo, irigira ubumwe. Iyo umushumba rero atari maso, atari vigila, aza yinjiza aba agent baza gusambura itorero, tubuhaye ukorera Imana. Iyo wagize laisser faire, ugakingura imiryango n'amadirisha, ukabwira uwo ari we wese ngo aze kuri podium, ukavuga ngo ibivugwa byose bivugwe, baza bacumita imisare batazapuriza, baza bavuga amagambo rimwe, uzubaka imyaka myinshi. Ariko iyo si weakness y'abavuze, no kutaza agaciro k'umubiri wa Kristo. Bibiliya izivuga ngo, soma data, murinde ngumukumbi, Bwana sifiwe. Haleluya. Konezerewe ntaravuga amazina yose, Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe bitoko, Imana ihabwe bitoko, yangiriye neza igendera ukibujumba, angabira igitabo ndakigira muri office, nubwo ari wacu nzokugabira ikindi. Iminsi sigaranye yo kubaho kwisi, nzamukorera mwitura neza ye. Umva uko Pawulo yavuze, soma ibyakozwe n'intumwa. Ari genza nezerwa karakara cyane, kandi ndawe twatonganye. Hari nigenza nezerwa nkarira cyatokoye, ndahe nibazaho ntaha, kubera umunezero, kagira ishavu atari ubwoba bw'uko nzosubira iyo navuye, kandi ntaburi uburyo kubera Imana. hari nigenza nceceka cyangwa nkabyina ukomera uri hano nawe umera
n'intumwa 28 kugeza kuri 35. usome witonze papa, njewe nahasomye kare, banza urevize mpaye mvuga nk'ayandi magambo, utajya gusoma uko ushaka, ndashaka kusoma uko byanditse. Iminsi sigaranye yo kubaho kwisi, nzamukorera mwitura neza. Haleluya! Ibyakozwe n'intumwa wahabonye? Yego. Wahabonye? 28. 20 n'umurongo wa 28. Aho wavuze ni events. Igice ni 20. Iminsi sigaranye yo kubaho kwisi, nzamukorera mwitura neza. Imana ya Isiraheli ihabwe icyubahiro. Haleluya. Wahabonye? Yego. Ugende gahoro kuko uzoza usoma nsubire mu ruzuvuze. Byakozwe n'intumwa 20 kuri 28. Yego. Mwirinde ubwanyu. Mwirinde ubwanyu. Murinde n'umukumbi wose. Murinde n'umukumbi wose. Umwuka wera yabashiriyeho kuba abarinzi. Umwuka wera yabashiriyeho kuba abarinzi. Kugira ngo muragire itorero ry'Imana. Kugira ngo muragire itorero ry'Imana. Iryo yaguze amaraso yayo. Amen. Komeza uragera kuri 35. 29. Nzi yuko nimara kuvaho. Oya. Nzi yuko nimara kuvaho amasega ajyana azabinjiramo. 29. Nzi yuko nimara kuvaho. Nzi yuko nimara kuvaho amasega ajyana. Amasega aryana azabinjiramo. Tababarire umukumbi. 30. Kandi muri mwe ubwanyu. Hazaduka abantu bavugira ibigoramye. Kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Nuko rero kugenda harabaza hangwaho, harabazagira undi mwuka, bakazana izindi nyigisho kugira ngo bikururireho abantu. Komeza. 31. Nuko rero mube maso. Mwibuke yuko namaze imyaka 3. Ndahwema kumanywa na nijoro. Guhugura umuntu wese muri mwe ndira. 32. Kandi none tonde tugendane. Ubu musoda mwiza. Duheze Imana icyubahiro. Mwibuke ko mwaba pasiteri. Mwibuke ko mwemeye gusengerwa. Bene wanyu bakaza mu mafete abayakoresheje. Komeza. Kandi none nabaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo. Yego. Ribasha kububaka no kubahana. Yego. Ibirangwa n'abejejwe bose. Yego. 33. Sinifuje ikintu cy'umuntu wese ari ifeza. Mwaba pasiteri. Bibiliya yavuze ngo sinifuje ikintu cy'umuntu wese. Ugende gahoro papa. Ari ifeza cyangwa isahabu hari n'ikindi cyangwa imyenda. Ubwanyu muzi yuko aya maboko yanje ariyo yankenuraga ibyo nkenye. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Komeza. Ubwanyu muzi yuko aya maboko yanje ariyo yankenuraga ibyo nkenye nabo twari kumwe. 35. Nababereye icyitegererezo muri byose yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye.
amen. ahantu wasoma ucecetse uhasobanure iminsi sigaranye yo aba agent hano muza mu bitiki aba agent mugira abantu ba abaje bagenda ba mwikanisa haza hinjira aba agent ba shitani baje kugerageza gutransfera amafuti n'amanyanga ngo barebe ku mubiri wa Kristo wotagara. Bamwe baza bambaye amakostime cyangwa ensemble nziza bafite za calvante bakaza babesha ko ari abahanuzi. Umuntu akaza yagejeje imyaka y'ubukuri tiyagiriwe icizere iwabo mu muryango famille restreinte, tiyagiriwe icizere mu muryango mugari, tiyagiriwe icizere muri communauté rusange, ntiyageze ashobora amasomo akibayo akavuga ngo ashoboye gukorana n'Imana ibera hose icyarimwe. Umuntu wageze unanirwa gusubiza ibyo yanditse biri mu makaye akavuga ngo Imana ishobora byose ibera hose icyarimwe, ngo agiye kuyibera umukozi azayikorera ntiyite kuguhishurirwa amaze agatobanga ibintu iyo abashumba batabaye maso. Akaza afite nk'iminsi ngiyi nzamara hano ini semaine yagarana akamambwira ngo Imana yampaye gahunda. Imana izitanga gahunda s'il vous plaît, ndaza kubivuga neza. Imana yampaye gahunda irambwira ngo ikorari yose ntimeze neza, iwabo ntaba mu ikorari, yaje kugusura nta rwandiko afite, akavuga ngo kwanza nabonye kina mama imwe itameze neza kubera ko atari nyina ntabe nyirabukwe ntanabe mushikiwe. Ukamuvuga ngo uko ni kweri uri pasteur ndeba wa mugabo we nta soni mfite, ukamuvuga ngo uko niko kuri. Yamara mushumba kazazinduka akagira ukwezi warasigaye hano uza wumva baje bose wa mugabo. Urubyiruko duheze Imana icubahiro. Haleluya. Iminsi sigaranye yo kubaho kwisi zamukorera mwituri neza ye. Itorero ushunze ryitwiriye turi revera waryo ubu nyine nimba barakwizeye bakagusengera Imana nta nenesi zawe ifite amakuru menshi 99% ya pisima izo yakubwira. Apana njewe kirambwira ya Zayoni Rusizi. Ariko ni wumva amabwire kubera ko bavuze ngo barakugura ibisimisi ayo wiguriye ni make. Abashumba duheze Imana icubahiro. Abashumba bo misi iberuka ngo datagira ikiyo we icawe ninde wagitaye. Nimba uri impumyi uzorinda umukumbi wa Kristo gute? Ukeneye ikiyo c'abandi? Baceceka mushumba ngo urabizi kuri inshuti yanje nibatangira kugucecekesha abashumbaga bataramye mureke tube nk'abababwira muza mubatinyaga ko ndibwiraga nanje abashumba haruzuba pasteri akiremerera nta munzana ari ngo ni pastor twimuke nguri pasteur.
mubera amaso umukumbi. Umubiri wa Kristo ukeneye ubumwe. Umubiri wa Kristo nta matiko ukeneye. Umubiri wa Kristo uri muri itegura ko Kristo azagaruka. Ukeneye inyigisho, ukeneye amahugurwa, ukeneye amasengesho ngo umukwe naza uzaburi tayari. Mubere umubiri wa Kristo maso. Mumfashe tuje mu bakristo. Bwana asifiwe. Haleluya. Barokore mugani wa wundi Yesu ashimwe. Abarokore. Abarokore ba Yesu. Tubanze tuje mu bamama. Ngaho ni muzamura ibiganza bakecuru. Iyo bise umuntu umukecuru nubwo imyaka atari myinshi baba bamwubasha. Ni muzamura amaboko. Tuvuga izina rya kabiri ry'itorero rya Kristo. Amen. Bwa mbere ntimukazamushesha n'abapasiteri. Ntabwo ari byiza. Nta muntu uzumenyera umubyeyi. Muza mubakunda gusa mububahe, mukora isuku mu ikanisa. Izina rya kabiri ry'itorero. Amen. Itorero ni umugeni wa Kristo. Itorero. Bwana asifiwe. Itorero ni umugeni wa Kristo. Iyo tuvuze umugeni, tuba tuvuze kwirinda no kwitegura no gutegereza umukwe. Amen. Umugeni wese ukowe, iyo bavuze ngo bemeye basabye irembo bararihabwa. Niyo ari gito abiwabo bazaguma kumubwira ngo yewe si kwa kundi bikimeze. Mera neza. Mera neza uhura nasobukwe muri vile. Umugeni wa Kristo azayitegura. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujana mu byicaro byiza byo mu ijuru byateguriwe abamwizera bose. Umugeni, amen, azayitegura. Hari abana bavuze bazaranga hano ku 8 no ku zindi tariki ko barategura ibintu gusa muzo muzotegure n'amakanzu meza abakobwa. Muzambare mwikwize kuko ni muri mu myiteguro. Nimukaza muza mu materaniro ariko ibyo mushumba azabivuga kuko muzokora ubukwe ntari hano. Cyase kuvuga kwitegura. Itorero rigiteguye ko Kristo azagaruka. Amen. Rigomba kwisuzuma ku manywa na nijoro. Rigomba kuba maso ku ijambo ry'Imana. Ndaza kubihuza no gukorera Imana bene data. Bwana asifiwe. Haleluya. Nukuvuga ngo Yesu abera hose icyarimwe nkase kandi yoza isaha iyo ari yo yose. Tukazutekereza ngo uzoba umukristo ari kugumukora ibyaha umunsi umwe ngo nurwara ugiye gupfuzirega. Ninde wakubwiye ikizokwica? Wo ryamugapfa kandi waryamye uhaze. Baza bapfa baryamye. Wogenda mu ndege igakoroka. Wohura n'imodoka mu muhanda. Wogira umusongo uri wenyine muhira. Ariko mwese muracariho kandi nta urwaye n'urwaye akiri nta ugiye gupfa. Nonaha turataha twese turi bazima. Imana iduhagarareho. Ariko Kristo azagaruka. Tugomba kwitegura nk'abageni. Iyo umukristo yataye inshingano, mumfashe murebe mu bakristo. Iyo umukristo yataye inshingano, azananirwa kwitegura, akareba pasiteri. Abapasiteri si Imana yemwe muraho. N'abahungu babase na ba mama wabo. Ni babandi basengeye bagize iminsi bari babandi kera. N'abantu abapasiteri benshi bazoja mu ijuru, abandi benshi Imana nizi yo bazoja. Iyo umukristo ananiwe guhinduka umugeni wa Kristo neza, ngo abe mwitorero nk'umugeni, azaja mu bitamureba. Ngo se birya tuzakora ngo jede wazabiroza. Ngo je wanzanyoberwa imipango ya Karimeli.
amanama na za fundraising amafaranga tuzadutanga azaja uri comptable uri ikibanza cyangwa uri umugeni wa Kristo wagumye ukitegura kuja mu ijuru abakristo mwe muhimana icubahe. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Ngo njewe nzaja kureba pasiteri numara ngo nzamubwira uko nyiranaka yagize kuritegura. Ninde wagushize muri audite y'imiryango y'abandi? Tuzutanga dime, tuzusenga mu mibyizi, ntuba mwitsinda na rimwe, ikorari yarakunaniye, ngo uzoja kubwira pasiteri. Uzuganira iki na pasiteri kitari umukutano na gahunda z'itorero. Itorero ni umugeni wa Kristo, aho abantu bose bahari bitegura. Yesu karaza, Yesu yo gusanga kwa pasiteri wagiye gushinja mugenzi wawe. Yesu yogaruka muri mu biro na pasiteri, sinzi uko bizogenda, nibibabaho muziboneraho. Umugeni, amen. Hari igihe iyo ubukwe bwegereje neza, amen, bazavuga ngo mumurinde stress n'amatelefone menshi, akagira protokole, muze mumwibutsa utuntu two kuri budget tutarakorwa, ariko aragenda karaji wabandi atazagira icyo azasiga. Mbabwire abahungu bahaye biga, Yesu azogaruka bamwe bataradefanda nyine bagende mu ijuru, ariko ntimusisipande. Amen. Itorero ni umugeni wa Kristo, rigomba kwirimbisha, rikarwanira ubuzima bwejejwe, sema haleluya, rikihangana, rigakomeza ubumwe. Uri umu agent wo gusambura cyangwa uzuja mu bitakureba? Iyo ugiye mu bitakureba uba wanze kuba umubiri umwe, uba wanze ubumwe. Iyo ugiye mu bitakureba ubunaniwe kwitegura nk'umugeni wa Kristo. Gatatu, itorero, amen. Itorero ni uruganda, amen. Ni izini, ni factory, ni ahantu tuza tumeze nka matière première, twagerayo tukaba transforme, tugahinduka produit fini, tugahagarara mu cyanditswe kivuga ngo muri umunyu w'isi, apana urusenda rw'isi. Duheze Imana icyubahiro. Urakabanga, uri isukari, uri umunyu. Bibiliya ntizivuga urusenda n'isukari, zivuga umunyu. Iyo winjiye mu ruganda ugacurwa neza, uzugenda uhinduka. Ibihense nguwiteka bintarura mu mpagarara, ngo nigire aho Yesu ari, muganyira ibyo nkenye byose. Haleluya, haleluya. Iyo turi mu ruganda tuza tubabeza none, twatindamo tukababeza kurushaho, twatindamo tugatungana cyane, twatindamo tukaba Imana ishaka, tugahinduka umunyu w'isi. Uba mu itorero nkaho ucurirwa ngo uzohinduka umunyu, cyangwa kurakambya ngo uhinduke urusenda abantu batukura amaso. Kane, itorero ni ivuriro, ni ibitaro tuza dukiriramo indwara z'imbere n'izo hagati n'iz'inyuma. Bivuze ngo turakira mu mwuka, tugakira mu bugingo, tugakira mu mubiri. Umuntu akaba ari muzima mu buryo buri holistic, imitekerereze ikaba ari mizima, umwuka akaba ari update, umubiri ukaba ushoboye gukora inshingano zawo. Iyo turi mu itorero turavurwa. Uzuza kwivuza, uzuza gucurwa, uzuza gusenya ubumwe, cyangwa uzuza kwitegura Kristo.
iyo dushigikira umurimo w'Imana rero, amen, tutaratanga amafaranga, tubera amaso itorero, duhaye dukorera Imana, tukimira aba agent. Abakristo baza bakunda umushumba, bakamukunda. Aba agent biyongera, bakaguhinduka, bakarakara nawe mwatonganye, bakaza bavuga ngo kwanza umushumba njewe ngo sinkimubona tayari, bagutinya, bakavuga ngo kina mama yo kwa mushumba si sawa, muzoje mwihuduma. Abashumba muraho, iyo rero ufite abakristo bagira ya myenda ine twavuze ejo, navuze ko nyigarukaho kugira ngo nabandi bayumve, barwana izo ntambara, amen, baza bimira aba agent baye bashaka kuzana amacakubiri muri korali ya hano yitwa iyi Emmaus, bashaka nko gucamwo Emmaus, hakaba harimo abasore barebera kure, bacanye maremare, buzuye imbaraga z'umwuka w'Imana, bakamubwira ngo mwikanisa nta kavuyo, mwikanisa nta rugambo, mwikanisa si ku isoko, kwanza mwikanisa si iwanyu, fata kanwa cyangwa ushaka akazi uje muri interieur, ureke kanisa rya Kristo. Baba batangiye gukorera Imana. Bwana sifiwe. Nguriya mugore wanaka, umugore ungana na mama wawe, ntukuriye kuvuga nguriya mugore wanaka ngo ameze nabi. Uzuvuga abagore utarashaka gute? Hari uwugira. Muraho abatarashaka, ariko muzashaka kandi mushakwe. Nguriya mudamu wanaka, wowe utagira umudamu, ugira n'isoni z'abakobwa mu ngana, none kuravuga abadamu bakuzaye. Uko abadamu bo kwa mabishimye ndabavaho nzize ku ruziro. Ngo turi mu gusenga ariko mushumba, ngo mushumba ngo azabyina, ariko ngo mushumba ndaza, ngo afazari mushumba, ngo ariko umugore wewe, ngo yaba pastor mutoya ari wewe baye responsable, bene abo ba agent barahaba. Iyo utari maso ukarakarira pastor ngo niwe batumye kandi ataranze kukwitaba muri biro, mera neza akora inshingano. Tumube Bwana utukufu. Bwana sifiwe. Haleluya. Aba agent saba sore gusa, n'abasaza bazaba ba agent, ariko reka mvuge mpaye ndebi, hariyo badatubukwe nabandi bataza kuvuga ngo uriya muhungu noneho abaye gute, ariko ndasoni zabo mfite. Twihera Imana icubahiro. Bwana sifiwe. Haleluya. Ngo twebwe kera ngo iyo twabaye, iyo mwabaye si Bujumbura, ngo kera uko twabonye itorero ryari rimeze, nguriya pastor wanyu mutoya ntiyarakwiriye kuba pastor. Iyo mwari muba ni kurya karindwi, ni kumutakura, si mukiraro mwari muba, ibyiri yakurabizana hano, niwe wari ukwiriye kungiriza, niwe Imana yagiriye icizere, niwe basengeye. Dukuremo amakuru ya kera, tubwire uko abantu bageze bagira discipline, ariko ndo tubwire uko bageze bayobora, uko bageze bayobora iriya siko bayobora hano ni ku muhanda. Ngwishya ngo abiki gihe kuko bari bavuze ngo nagiye mu basaza, abakecuru baroroshe, Imana icubahiro bakecuru. Ngo twebwe pasiteri wacu siko yagezagira, siwe mugifite, singira ngo abo mufite ni bariye. Pasiteri wanyu ndi mwamusizi iyo mwavuye, uwabaye uwanyu nuyu, ni mumuganirize musenge Imana, ariko timukaza ngo pasiteri wacu ngo suku yarameze ntiyomera nkuriya kuko siwe. Ngo murabona ameze nka Jedeo, dusanga izina gusa titunaresha ntidusa. Iwaza naseka cyane, mwabonye nseka? Hari uwo twatonganye se ameze kuriya, ni Jedeo umeze kuriya, nkaba Jedeo umeze gute? Iminsi sigaranye
yo kubaho kwisi nzamukorera mwituri neza ye. Haleluya, haleluya. Mwitorero ni mu bitaro. Amen. Aho amarangamutima yakomeretse nico gituma umushumba aza yumva ubuhanuzi bwose ubw'ukuri n'ubw'ibinyoma, akagira agenda n'ama iPad akandika byose, agakora analyse, atabona igisubizo vuba, agakora ihuduma atatangarije ikanisa, akagenzura ibyo bavuze byose, kuko hari abantu baje mu itorero barakomeretse, imitima yabo ibyimbye, hanze harabahemukiye, barahuye na deception, hari ibintu bibagoye, kubasukaho ubuhanuzi batazi, bigusaba ubwenge no gusenga cyane. Mu itorero ni kwa muganga, umuntu azaza afite ibibyimba n'amapfundo, twanezerwa gutya twatamba bigaturika, umuntu akavuga ngo narabohotse, bohoka mu izina rya Yesu. Hano ni ku bitaro. Ku bitaro iyo hakenewe ibyuma wokizana, ku bitaro hakenewe ga wozizana ngo abaganga bazifata, ku bitaro hakenewe mikrofone n'inshinge amaserenge worangura ukazana. Hano ni kwa muganga hakeneye ibifaa byinshi, hariho za operation, hariho za counseling, hari ibikeneye amazi. Aya mazi na yandi enda yanywa. Igindabwa ari kizungu nari nyakeneye ngo yazavuga kanwa ku mazi, bayanguriye nta kibazo, sikinju uwo yigurira nawe. Nari maze kumva amacandwa agiye kuba menshi, nico gusa. Muraho wigeze uza ku bitaro barakuvura utaho wawe usekushaje, harabakunda ngo babasengere ngo babakoreho, ngo data we nk'abakecuru cyane cyangwa basaza ngo nkora mu mutwe. Isi samaboko y'abantu azakiza mukecuru, nukwizera ko mu mutima kuza kwirukana indwara iyo kuzamutse kugahura n'amagambo bavuga imbere y'Imana uzukira, ariko bo gukoramo baruwa bakawukanda ntukire utizeye. Ntimukaza munakunda ko abantu bose babakora mu gahanga ntimuzi ibyo bafite. Uje wese ngo nsengera daye we, haragusengera saza senga ubwo hayabyina. Kubyina no gusenga biratandukanye cyane, ariko hano nyine ni ku bitaro. Bwana sifiwe. Umuntu azahaza yarakomeretse mu mutima, ibyishimo byarashize, hanze haramuderanje, akajagari k'amapepo n'abadayimoni bavuga ngo siku moja mavuno yataivya kabisa. Bwana asifiwe, haleluya. Baririmba ngo kuri wa munsi tuzazuka, Yesu ngo azaduha imibiri, ukamuvuga ngo uyu mugongo uzokira, si wo nzojana mu ijuru. Umwuka akakubwira ngo gororoka urakira. Hano ni kwa muganga, ugataha umeze neza, ukavuga ngo Imana ya Isiraheli ihabwe icubahiro. Hano ni kwa muganga. Iyo batagutumiye muri consultation tuzuza, kandi iyo ugeze kwa muganga bakubwira ngo subira yuzana ibizamini uzubizana, ni kuzuzana kwa muganga na matiko na macakubiri. Hano ni ku bitaro kuri akajagari, kwa muganga haba isuku no gukaraba kenshi. Mu rusengero haba discipline, discipline mu materaniro ibamo. Imana ihimbaza. Haleluya. Gito twaje gutarama Bujumbura, ibindi bintu byose twarabiretse muri iri yinga ngo tuze gutarama. Turi mu gitaramo, miryango irakinguye, ba bantu bafite abana batoya, kavuga amazina y'ikanisa musanga abana. Itorero ni ishuri. Bwana sifiwe. Rigira biblioteke yuzuye ibitabo 66 biri mu ubwenge n'umwuka, bijuje fakirite zose. Biblioteke iri free. Ishuri wigaho nta minerval, batakwirukana, udasabwa uniform. Ukuresha n'ukungana, hayijalishi ngo winji yukererewe. Kandi niho abantu baza biga chapitre imwe, aba docteur
abafite maîtrise n'inkandagira bitabo bose bakumva Imana ikavuga umuntu agataha anyuzwe kwiwe. Habaho ubusobanuro bwiza, haba abapedagoge beza buzuye umwuka baza bagendera kuri ritme y'umwuka w'Imana. Iyo wamenye ko ari ku ishuri tukereza, ku ishuri tusakuza, ku ishuri turangara, ku ishuri ufata note, ku ishuri bibizana. Ishuri rigira isomero. Abantu basenganye Bibiliya zabo, urubyiruko muzamure, apana za Android. Imana ibaho umugisha kabisa. Muzamure, hari ikibazo? Imana ibaho umugisha. Ufite yawe? Urayigira wayisize? Urayigira ariko? Umbwije ukuri? Ni Ikirundi cyangwa ni Igifaransa cyangwa ni Ikinyarwanda? Okay. Ni nini cyangwa ni gatoya? Kubera ko wacuranze nkanezerwa wewe nawe ningeri muhira uzobagurira Bibiliya nini yera ifunze, muzoreba ukuntu iza muri kuriye, muzoza kwitora n'umukara nziza nini. Aka nako natwaye kubera ko mfite iPad ngira Bibiliya nziza, ariko izanyu nzozigura sinzobaha kuzanje. Ariko uzuyisengana nuja gucuranga uyishire kuri aka kameza ko hasi, niba aja gusoma uruhutse uyisome, uzuyisura inyamo uko gubaye inshuti nguhaye ikintu gikomeye. We ngabiye Bibiliya ibitabo 66 kankubwira 50 nkunda. Nimara kukugeraho uzamusura inyamo Baroma 8:31 kugeza kuri 32. Ndahakunda. Uzosurinye muri Zaburi 23 umurongo wa 6. Aho ni hangahe? Ko muramuvugira ni mwebwe nayihaye. Muze kunibusa ngiye gusoza ndakubwira handi. Taja gutinda. Kunda Bibiliya kuva muri Mwanzo kugeza iriya hirya. Amen. Iba mu ubwenge. Kandi Bibiliya isivuga ngo ubwenge ngo nubwugamo, ngo nkuko ifeza ngo ari ubwugamo. Yamarika baza ngo ese ngo ari ku mumaro w'ubwenge niki? Kavuga ngo umumaro w'ubwenge ngo nuko buza burinda ubugingo bw'ubufite. Eko Bibiliya isivuga. Bwana sifiwe. Hano ni kwa muganga, muzamugera hano mukire, muzamugera hano mucurwe, muzamugera hano mugubwe neza. Twasomye 9 twayavuze yose kwa 5. Twasomye 9:4 amagambo Yesu yavuze, igisubizo yashubije abari bamubajije. Bwana sifiwe. Bahuye n'umuntu uhumye baramubaza ngo ese mwigisha we uyu nguyu guhuma kwe n'ibyaha yakoze cyangwa n'ibyo ababyeyi be? Yesu arabahakanira arababwira ngo si ibyaha bye si n'ibyo ababyeyi be, ahubwo ibi byabereyeho kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Wamare kuvuga ayo magambo atoba kondo amukoraho ku maso aramubwira ngo genda Isilowa, genda ukarabe uragaruka wabaye ukundi. Iyo wahuye na Yesu, amen, aza gupasa ikintu wahindukira abari bakuzi bakavuga ngo niwe cyangwa siwe, abandi bakavuga ngo siwe ngo ariko arasa nawe, ukivugira ngo ninje wa wundi, ninje wa wundi wahoraga imbere yawe nuzuye amarira ngarutse ngushima. Haleluya, haleluya. Wumvise gusenga kwanje mu bihe bikwiriye, wampaye icyo nasabye
Yesu arakora, Yesu arakora, nukuri we arakora, nubwo utarasubizwa uza kuko umutima Yesu arakora, atuye inyuma y'ibihe, aruta itangiriro, nubwo ibihe byahinduka we ntibimukoraho, Yesu arakora. Amakuru y'ukuri, nimba warashubijwe ntiwasibye inzira y'ibisubizo, n'abandi baraje basubizwa. Nkubwije ukuri mu materaniro kuri kamera, nimba warashubijwe reka nkubwire, ubundi ibyo utagisengera nibyo abandi biyirije ubusa, ariko Yesu arakora. Nuguma ku bitaro uzokira, nuguma mu mubiri wa Kristo uzabona amahoro y'Imana, nuguma mu itorero uzabona Imana, nuriha agaciro Imana izakuvugaho nawe. Umuririmbyi yaravuze ngo nageze ku mwami Yesu, sema haleluya, none ngo mu mutima wanje harimo izuba ry'ubuntu rimurika ngo iminsi yose. Aravuga ngo umutima uraririmba, apana kanwa n'imihogo, umutima ngo uraririmba, kandi uzuririmbira muri nyirawo, kuko ngo nabohowe rwose. Negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero. Yesu araruta abamambure n'abarundi. Haleluya. Yesu araruta abanyafrika, Yesu araruta abadiaspora. Negereye umwami Yesu. Bwana sifiwe. Ndirimba n'umunezero. Ngiye kubyina mu kanya gatoya, ariko Yesu arababwira ngo sibyahabye, sinibza ababyeyi be, ibi byarabaye ngo nimugeraho mwohereza isiro wamu bamenye ko nkora imirimo. Yabwiye abantu ngo data arakora, kugeza ubu nanje ngo ndakora. Bwana sifiwe. Haleluya. Hari ibintu biza bikubaho kubera Imana. Abantu bakazavuga ngo se yabaye gute, muzamu ndakuvuga izina nta kibazo, muzamubona bitaho yarabaye gute, muzi uko nabaye muranze. Bose kumwebwe muzamwitegereza Kitoko mukabona ameze gute, muzamubona Kitoko ko muzamubona amahuzu yambaye, muzi Kitoko nyawe, muzi nzayitegaho uretse iriya kompere yambaye. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Witwa nde papa? Izina ry'ikirundi cyangwa cy'ikinyarwanda? Tarindi ugira nayiwe ijya soko kuri mindi najyo ni ijyaho umuntu azayiteranywa, ariko narigene ryiza na Moizini barakuzi se moye, suko bazababona gusa. Uri mwinshi, uri munini, uri mu mugambi w'Imana. Nuguma mu bumwe, nuguma kwitegura, nutinda mu ruganda, nuba ku bitaro, niwicara mu isomero, Imana izakora ibintu bahindura amajambo. Haleluya. Niko bigenda. Ayiwajuruwe uhoru nibutsa aya magambo mu bihe by'imanza, mu magambo y'ibinyoma, n'umukunzi Yesu n'umukunzi, n'umukunzi Yesu. Sema wow! Mu ijuru hari Imana. Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu arabahakanira amukoraho. Imana igukoreho muri uyu mugoroba mu izina. Imana igukoreho ikoherezaho abandi bataragera, igushitse mu bisubizo byawe mu izina rya Yesu. Iyo tuzi itorero muri ubwo buryo tuvuze, tubasha kurishigikira mu nzira zose. Haleluya. Amen. Iyo udashatse ibikoresho byo kwa muganga, uzuba amaso ukarinda aba agent. Iyo utarinze aba agent, uzubwira abantu ngo kwitegura nuko. Iyo bavuze ngo bubake, uzubona nawe bikureba.
Bwana asifiwe. Haleluya. Karemeri sinzi uko yatangiye, ngiye no gusoza, ariko ndasoza dutambiye Imana. Ariko uko yatangiye siko izaguma. Nabonye n'ifoto muri office, habe niye office nzagaruka atari kuri imeze kubera Imana. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwanezerewe. Yesu ashimwe. Mwabonye konte ukuko turasirimba gutya hano si